مولوی نعمت الله بن اغا محمد مرحوم، مولوی نصرت الله بن حجی فضل محمد، مولوی نصیب الله بن عبد الباری عرف عبد الوارث، مولوی نقیب الله بن عطا خان، مولوی عبد القدیر بن حجی نصر الله، مولوی عبد المنان اغا بن سید عبد الحلیم، مولوی عبد النافع بن حجی عبد الرزاق، مولوی عبد الوهاب بن سعد الله. مولوی امین الله بن عبد الجبار، مولوی حمید الله بن مولوی عبد الحبیب صاحب، مولوی سمیع الله بن محمد ابراهیم مرحوم، مولوی عزت الله بن نعمت الله، مولوی عنایت الله بن محمد رمضان، مولوی محیب الله بن محمد داؤد، مولوی مطیع الله بن حجی بزرجمیر، مولوی مطیع الله بن غوث الله، مولوی نجیب الله بن مولوی اهل الله صاحب، مولوی نعمت الله بن اغا محمد مرحوم، مولوی نصرت الله بن حجی فضل محمد، مولوی نصیب الله بن عبد الباری عرف عبد الوارث. خدایا طالبان چی شملی دیوی دغا مدرسی غلا سنا پر دستارو مین دی پورتا کی جوڑلا سنا پر دستارو مین دی پورتا کی جوڑلا سنا چینا چیگی زیدی مانا بوی غلا سنا پر دستارو مولوی نذیر احمد بن اسیر اسلام شہید مولوی عبد الصمد رحمہ اللہ، مولوی نذیر احمد بن عبد الصمد، مولوی لال محمد بن شہید حجی محمد فاروان رحمہ اللہ، مولوی حضرت بلال بن ملا عبد القدوس مرحوم، مولوی حضرت علی بن حجی مرتضی. قرآن دا فضیلت پگڑی تا تا مبارک شدا عزت پگڑی دا تصویر قرآن دا فضیلت پگڑی تیر سفر دا جول دی خول دا ورگرانا زکا خونم جوڑ لکا اختر گرانا نقشہ درنا دا حقیقت پگڑی دا تصویر قرآن دا فضیلت پگڑی. مولوی عبد الوهاب بن حجی عبد الغفار، مولوی محمد بن حجی نصرت الله، مولوی محمد صادق بن مولوی عبد المنان صاحب، مولوی محمد عابد آغا بن سید مولوی خیر محمد آغا صاحب، مولوی محمد نذیر بن حجی احمد شاہ، مولوی احمد بن حجی عبد الباری.